di gagasan masing-masing. Atau bersama menuju Tuhan, so sakti nami, sakti daudi, sakti dalingga mau salah seperti perkecil nami, mau menjadikan bergamot biasa buka sakti daudi. Mau lihat tema di Tuhan mau lihat tema nang dihamu sabukna bonan ya spot nabi amang raja suhu puluh takas matong raja kami di pamoran tamu Tuhani ima pinggan putih sikap pinggan sakti pinggan ahok dihudulan na gerak dua kasih Cina anggiat ma pita hot tomata nomor tua di bata sayhot mata makan nauli bahwa memang ada yang pihakku seluruhnya bukan yang sebutkan raja kami raja bulu asal sebagian kami natahakion bukan seluruh kami asal doa kami mau tutup sama seluruh kami dua nama dok asal dia mengenalkan dia mau asal dia matang mengenalkan dia mau didongkan tangkas satu suhu kami marwah sudah putih apa yang berpusing Kami telah orang selama pada ya kami jalan horas raja kami Ipatikiano na magkuhami kung paano tunanaw ko sa lugar raja. Iba na mangulahon, pesta, pagtangyangan po na tao. Doon panati ka pangurus, itumuan o punati ako sa lugar raja. Sedya mga tabeka. O patusi na mga itamiyong mahani, to amo anak tu amat di bata mahibe. Sakti nami, siya tuamu, amang pati nami. Ima, buah-buah, nabuhay sa paraton nami, tuamu, amang parmusik na, parmusin nami. Mau lihat tema malubog puso, raja nami, raja bulun. Ang urumang nilonton, urong nasmiro ka mati, wala sa nami. Mau lihat tema di Tuhan ka, siya asi, doon kolong nirohan niya mata nomor 2, di bata, Kipas kamu benar kami, binar-binar dohimu memberi kami. Raja Nabi, Raja Mulut, kami pe perkusimu takas mahami, nunga saat di hutan pulau. Raja Nabi, Raja Mulut, sisa datangnya kita Raja Nabi sisa daulau. Agiatna maritegon pesta pertanyaan. Namun saluna peperannya puta sangat luar raja. Boro bere sejauh Japeka apalitikion anggiat ma laktu maguna laktu dengannya pembangunan tujuannya asal tangian kami matong pemata nomor 2 di bata maritio ada situ tua matong asal ini sudah dua parangkum di sibor di bata aku sudah tua orang segala kan mau pemeran putra sangat lalu berraja di Paroro raja kami raja bolong di masa tahun itu kami so bidang sakti bidang hot bidang narado nasesina iman nama resio kami seribu beras imperator di pita-pita dot tomata nomor 2 di bata sayang dia pak torong dari rumah pinopar dia puta sangat lalu berraja di dalamnya rio asa jumpa sama padona dua mandok asa firman apok di bolbol dan kasalongan di rumah Tony Muhammad salah satu peraja puta sangat lalu berraja di dalamnya rio di Paroro di pasar kamu kami ima napuran sirara huruf napuran mauliatin di batian parijang tomata nomor 2 di batas setengah jarna ulang tahun siya namuhay manongay sa hinarog mangujungi asa jumpa masawan paduhan ino tua-tua namandok asa napuran minatanan rangning marisrang goman tungtu dia bebadan mo padorohan mo sa mga pamparan nyo puta sa mga lugar raja alit pa di mo na ihot mamars gonggongan di masa tamu kami di suara raja nami ima retek ng baluan manang yang nasa guri-guri parijang tomata nomor 2 di batas yang iya ma sa luhut na niula di tangan mo kumparan niyo puta sa mga lugar raja niyak matutup pancarian mo niyak matutunang pancarian nami asa jumpa soon madon na tuwa na mandong asa nidurog na pora-pora itapon ito tidak paso gabi dyan mo mora matok kamu suhut itu pahon naman ta nomor 2 di batahut kamu di paso-paso di pasal tamu iso namang rigid sito suara so maksuhi
Barita gabi, barita las ni rohan, tanda matok kamu anak ni Raja Mohok, ni namora. Asa gohonon nami songat padon na tujuan amatong. Asa pinati kau mena huzur huto binitatian. Tudihan mo salo na paparan ng putas sa hanggang Raja Mizur. Sa ito sima mo na botan para sa Saudia. Asa takay manawalang kalindang jalagaling. Tujuan niya ron, sa ito matok niya mo paparan ng putas sa hanggang Raja Mizur. Anak pa tayo lumala. Jalagurong karmas ng bareng. Raja Mizur, nagulong ng lutik yan naman. Asa ron na jalagang kusod jalagang mga isipin dito sa ron na naman. Asa dokonan matong sumot kata ni nagtuto na madok sa disulo matong sa matupatiak sa katok kita di dalam mamuhay tuan dulaw sa may tawulat ton sa kamuhay manungay sa dalam mabujungi sa kita tumak gabiat sa tu parosan ora sadawak tuluan Minta oras sa lugar. tidak ada apa dia menjawab Agak situan atau jadi ada besar. Oleh adanya pandenanya soal nakalina dua-dua Borgani Jaburuma ini buat